FARDC ariko rirangaje imbere n'aba FDN bava mu mugambi ukomeye wa AFC bakuzana igitero karundura ku kibuga cy'indege cy'Ikarere. Ni amakuru mashya akomeje kugenda bica bigacika. Hari amakuru avuga ko indege itagira umupilote yasutse impapuro z'agasopo u Burundi ku kibuga cy'indege. Ni mu gihe rero umwuka w'intambara ukomeje gufata indi ntera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. I Bujumbura aravuga inkuru idasanzwe y'ibyabereye mu murwa mukuru w'u Burundi i Bujumbura, aho indege itagira abapilote yageze ahangahe igasuka impapuro zirimo ubutumwa bukomeye bwafashwe nk'agasopo igenewe ubuyobozi bw'u Burundi. Turaza kwinjira neza ndetse mu mwanya tudatinze turebe ibyanditse kuri izi page zikomeye zanditseho amakuru y'ibanga. Turaza kandi guhagarara ku mirongo y'imbere y'urugamba battle front line, turebe uko bihagaze, turebe kandi bijyanye n'ibikugenda bivugwa bya Grand Kivu ndetse no muri Maniema, turebe military confrontation, turebe iri kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na strategic military positioning, turebe operational theater ahitwa Kambare muri Maniema, Mikenke mu Minembwe ndetse no mu gace ka Kisangani na Bujumbura ahakomeje kugenda hagaragara drone warfare mu buryo budasanzwe. Tayari intambara yinjiye mu bice bidasanzwe muri territoire ya Kambare hafi y'ahitwa Salamabila, ahabaye armed confrontation hagati y'impande ebyiri z'umutwe wa Maimai Marayika, ibintu byateje internal insurgency conflict nk'uko bigaragara. Turaza kubabwira igikorwa cya gisirikare cyayobowe na General Kabara Selemani wita prezida w'abazarendo wagabye igitero mu buryo bwa offensive mu wavre ku ngabo ziyobowe na General Arimasi Surayivan. Turebe ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara, turebe kandi byabereye mu bice bitandukanye ahari kugaragara mass civilian displacement, aho abarenga ibihumbi 100 bamaze kuva mu byabo. Turaza kubyinjiramo nitugera mu gice cyacu cya intra-rebel battle yateje rero mass civilian displacement cyase guhunga kw'abaturage. Turaza kandi kureba ibijyanye n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, tubabwira ibijyanye na humanitarian emergency situation ishobora gukomeza mu gihe ceasefire hagati y'impande zihanganye idakomeje kubahirizwa. Ni muzero turebera hamwe ibiri kugenda biba ku murongo wa telefoni, kandi turi kumwe na Roko informa wacu Safari uri buze kutubwira ko ku mirongo imbere urugamba byifashe gute. Nakubwira yuko ibintu byahindutse ndetse ubona yuko amakuru plande zizi migano ikomeje kuba muri bice bya aho bamaze gukora gahunda ikomeye yo kwatsaka ihuriro rya AFC rikomeje kugenda risatira umujyi wa Goma. Yego Safari rero raza kubitubwira mu buryo bw'iramva, ahubwo nyemera mbanze ngeze idonido kuba dukurikiye mbaho ishusho y'urugamba ndetse turebere hamwe urugamba uko ruhagaze mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo buri rusange cyase general situation. Noneho nawe uzuduha detail situation mu buryo bw'iramvuye. Ni ku mugoroba kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa 3 2025, ibikorwa bya gisirikare military operations birakomeje kandi biri gufata intera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho front line z'imirwano cyase battle fronts zigaragaza ko hari acceleration ya conflict hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro n'ingabo za leta. Akarere kose ka Grand Kivu ndetse na Maniema kari mu bikomeye za military confrontation, aho imitwe y'inyeshyamba n'ingabo za leta n'imitwe y'ishyigikiye bakomeje guhangana mu buryo bukomeye cyane mu rwego rwa strategic military positioning. Imirwanire kubera mu bice bitatu bifatwa nk'ingenzi mu rwego rwa operational theater. Ya mbere kubera kwa Kambabare muri Maniema, iyindi kubera Mikenke Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu gace ka Kisangani nk'uko rero bigaragara mu ntara ya Maniema, by'umwihariko muri territoire ya Kambabare hafi yahitwa Samalabila habaye armed confrontation hagati y'impande ebyiri z'umutwe wa Maimai Marayika, ibintu byateje internal insurgent conflict muri uyu mutwe. Imirwano yatangiye ku itariki ya mbere z'uku kwezi turimo, ubwo rero yari yobowe na General Kabara Selemani wita prezida w'uyu mutwe, ubwo yagabaga offensive Moavre ku ngabo zifite ibikoresho zari ziyobowe na General Amisi Souveraine usanzwe ari chief of staff y'ingabo za Marayika. Kagaciro kabereyemo imirwano ikomeye
uko rero bigaragara aho rero byatumye abaturage benshi barenga 21 bava mu bice batuyemo nk'uko bigaragara. Ni mu gihe kandi kuri ubu amakuru akomeye aravuga ko intambara ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo yongeye gukomera muri territoire ya Mwenga, aho major ground offensive iri kubera hagati y'impande zihanganye. Ku ruhande rumwe coalition ya MRDP twirwaneho na M23 bari ku ruhande rukomeye rwo kurwana, barwana na FARDC, ivyo nakita ko ari FARDC backed coalition igizwe n'ingabo za leta, regular forces ni FARDC, Wazalendo militias, FDLR armed group, foreign mercenaries ndetse n'imbonerakure ndetse n'igisirikare cy'u Burundi n'abakomando kabare baturutse muri Angola. Amakuru dufite ku mirongo y'imbere y'urugamba frontline intelligence ziragaragaza ko MRDP twirwana na M23 bakoze counter offensive ikomeye igasubiza inyuma FARDC coalition zari zatangiye ko zafashe agace ka Mikenke mu ndwi heze. Uyu munsi ku mugoroba rero amakuru ari guturuka mu gace k'imirwana aravuga ko rebo zigenzura igice kinini cya Mikenke, harimo ibice byegereye Karingi Kodo ugani Minembwe. Imirwano yabaye ejo hashize rero navuga ko yagaragayemo high ranking officer casualties cyase ba casualty baba officers, harimo n'urupfu rwa Colonel TP Ngonjire Orikwa uzwi ku izina rya 00 wari operational commander FARDC muri secteur Mikenke Minembwe yaguye ku rugamba. Urupfu rwe rukaba rwarateje igihombo gikomeye ndetse n'ibyago bikomeye. Turebye rero ibijyanye na military strategy, turavuga ko mu rwego rwa military geography Mikenke navuga ko ari strategic high ground position cyase igice kiza kiri hejuru cyo kurwanirwamo. Mu mutwe rero ugenzura kagace ukaba ufite ibijyanye n'amayeri menshi y'urugamba, ibyo bizwi mu gisirikare nka tactical advantage yo kugenzura inzira zose zihuza Minembwe, Karingi n'ibice bya Mwenga. Imiterere y'aka gace kabigizwe cyane cyane n'imisozi hanamye, amashyamba n'ibibaya, bituma habaho nature defensive position, bigafasha impande zihanganye gukora defensive fortification ndetse n'ibikorwa bya guerre warfare. Nkuko rero bigaragara hari amakuru rero akomeje kugenda avuga ko Burundi buri gushyirwaho igitutu gikomeye. Reka tubirebe mu buryo bwa gisirikare. Mu rwego rwa physiological warfare and strategic messaging haravugwa igikorwa cyabereye mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura, aho unnamed aerial vehicle cyase drone itazwi yagaragaye mu kirere igasuka impapuro zirimo ubutumwa bwa politike ndetse n'imburira. Aho izo mpapuro zasutswe hafi ya Bujumbura International Airport, ikibuga cyitiriwe Mireki Rundadaye, zari zikwemo ubutumwa busaba Burundi guhagarika drone strikes bivuga ko zituruka ku kibuga cy'indege cya Bango Boka ikisangani ni Bujumbura, gukura ingabo zabo ku butaka bwa Kongo buri mu bikorwa bya joint military operation cyase ibikorwa bibahuza n'ingabo za leta mu kurwanya bamwe mu bakora ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Abasasanguzi navugishije mu bya gisirikare bambwiye ko iki gikorwa gishobora kuba demonstration of aerial reach capability, kigamije kwerekana ko abakoze ibi bashobora kugera mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ko yari sinyari ikomeye. Rero kuri uyu mugoroba bigaragara ko hari overall military situation mu burasirazuba bwa Kongo. Nkuko bigaragara kandi amakuru akomeza avuga kuri drone nuko rero amakuru ari guturuka Bujumbura avuga ko hari ku cyumweru ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2026 nibwo indege nto itagira umupiloti yagaragaye mu kirere cy'umujyi maze igasuka impapuro zakwirakwijwe mu duce dutandukanye tw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Biro bikaba zarabaye mu gihe ku ruhande abarwanyi ba FC barimo kurasa ikibuga cy'indege cya Bongo International Airport yerere mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Iki kibuga kizwi nka Bango Boka International Airport ni kimwe mu by'ingenzi biri mu burasirazuba bwa Kongo ko gifite uruhare rukomeye mu bikorwa bya gisirikare n'ubwikorezi bwa gisivili. Nkuko rero amakuru akomeza bivuga izo mpapuro zasutswe i Bujumbura zikaba zirimo ubutumwa busaba Burundi guhagarika ibyo bikorwa zako kanya, ndetse bikavuga ko rero ibi bishobora kugwirira Burundi mu gihe hatakira igikorwa. Nkuko amakuru akomeza bivuga izo mpapuro zasutswe Bujumbura zirimo ubutumwa busaba Burundi guhita buhagarika byihuse ibijyanye n'ibikorwa bakora mu misozi itandukanye ndetse mu Minembwe cyane cyane,
nk'uko rero amakuru abivuga ubutumwa bwari bukuyemo rero bukaba buri mu byiciro bibiri: guhagarika kohereza drone zitwaje ibisasu zivugwa zituruka ku kibuga cy'indege cya Boka no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zikajya kurasa mu bice birimo Minembwe no mu majyaruguru ya Kivu, gukura ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo aho ziri gufatanya n'ingabo za Kongo. Iri tangazo kandi rirafatwa mu buryo bukomeye bukomeye bwo kuburira Burundi ko uruhare rwabo mu ntambara ya Kongo rushobora gukurura indi myivumbagatanyo muri aka karere. Burundi si ubwa mbere buvuzwe mu bikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Kongo, kuko no mu myaka yashize by'umwihariko muri 2022 ingabo z'u Burundi zatangiye koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko umutwe wa Tabara washinjwaga guhungabanya umutekano w'u Burundi uherereye ku butaka bwa Kongo. Izi ngabo kandi zoherejwe hashingiwe ku masezerano hagati ya leta y'u Burundi n'iya Kongo, ziyongera ku zindi ngabo zo mu karere zari zaroherejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Nubwo rero nyuma y'umuryango waje gukura ingabo muri iki gihugu, icyakora uko imirwano hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta yakomezaga gukaza umurego, Burundi bwagiye bushinjwa gufata uruhande mu buryo bweruye bagafasha leta mu bikorwa byo guhangana n'umutwe M23. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo rero kuri ubu yamaze kwinjira mu kindi cyiciro, nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Aho rero nababwira ko kuri ubu ngubu benshi mu banyekongo baratangaza ndetse bagahamya ko umutekano wazanze, ubuzima buri kugenda bugorana mu bice bitandukanye, nk'uko rero bamwe bakomeje kugenda babigaragaza, bakavuga ko ubuzima bwakomeye, bakavuga ko hakenewe izindi ngamba, bakavuga ko mu gihe hatagira igikorwa ibintu bishobora kuba byakomera. Ni mu nyemerero ku murongo wa telefoni turebe ko twabona Roko Informa wacu akatubwira mu buryo bwiramvuye neza amakuru abari zo ku mirongo imbere y'urugamba. Bwana Safari, wiriwe neza? Wiriwe. Safari, kuri ubu muri Sud Kivu birakaze, natangiye mbivuga, Uburundi bwahaye last warning nk'uko bigaragara. Biravugwa ko urugamba ruri mu isura nshya, ndagira ngo duidonido kubiri kugenda biba. Sahiye urabona yuko nyuma yuko n'ubundi habayeho imirwano ikomeye muri ibi bice, ariko n'ubundi naho iracyagenda yavansa muri ibice bya zone ya Minembwe, ariko urabona ko abadede bahumuye batangiye kugaza ibitero muri biriya bice bya Sange ndetse n'ahariya za Rumivu. Bivugwa ko abafite ubwoba bukomeye yuko ihuriro rya FPR rishobora kuba riri gutegura operasiyo yo kugaba ibitero muri biriya bice za Kiriba harunze ingabo nyinshi z'abadede ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Ubona yuko n'ubundi imirwano irakomeye cyane hano kuri Prendervis. Urugamba rurashyushye sahi ubu tuvugana, urugamba ni umuriro ku mpande zose, bari guhangana ku rwego rwo hejuru. Ariko gikomeje gutuma hakomeje kubaho urwikekwe mu buryo cy'ihuriro rya FPR rikomeje naryo gukora deployment hano ku birindiro byaho bikuru. Hano ni hafi za Sage n'ubundi ku musozi wa Remera. Ubona yuko nabo bamaze kumenya yuko hari icyo bari gutegura kandi gikomeye, turi buze kubabwira mu masaha ari buze gutambuka bitewe n'uburyo ki deployment ziri kuhakorerwa zitandukanye n'izigeze zibaho mu bihe byagiye bitambuka. Rero ni urugamba rukomeye ruri kubahuza nyine muri ibice bya Sange n'ubundi birakomeye, kandi urumva ko urugamba rwatangiye uyu munsi, rwatangiye mu masaha y'isaa 4, rutangira gubwikana kari imbunda nta, ariko kugeza ubu ibintu ni ibicika. Ni mu gihe ikaremi koherezwa abasirikare benshi b'Abarundi bari gutegura operasiyo ikomeye cyane, kuko bamaze ku rwego rw'ubutasi rwabo bamaze kubona yuko ihuriro rya AFC ryabaje gukoherezayo drone z'ubutasi. Bivuga ko bashaka kurimbura stock y'ibikoresho biri muri biriya bice, ndetse magingaya bakaba batangiye kubyimura. Kurasiyo ya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa yangajwe imbere n'ingabo z'u Burundi, kuko ingabo z'u Burundi nizo ziri gucunga ikibuga cy'indege cya Karemi, ndetse n'umutekano niwo wari kuwucunga, ko bamaze kumenya ko ihuriro rya AFC ryohereje drone mu rwego rw'ubutasi kugira ngo bazajye kurimbura ibikoresho biri muri biriya bice bya hariya i Karemi. Iby'indege rero zikomeje kugenda zicana mu kirere cy'i Burundi,
ni amakuru akomeye tugenda twumva yuko n'ubundi hagiye kuzabaho ikintu gikomeye ku rwego rwo hejuru, akaba ari nayo mpamvu ubona drone zahagurukiraga ku Bujumbura zahavuye ntabwo zikihagurukira, zituruka mu kandi gace hafi no n'imbibi za Tanzania n'u Burundi, akaba ari nabo mpamvu ubona yuko abarundi basa nkaho bavuga ati kugira ngo bazadutere reka twebwe dutangire twavanse urugamba, akaba ariyo mpamvu ubona yuko batangiye kwavansa urugamba bagaba ibitero bikomeye kuri iri huriro rya AFCM23. Kugeza ubu ibyo byose biri kugenda biba mu by'ukuri ku ruhande rwa M23 bo nize mpinduka bakoze, ndavuga wenda kuri deployment, kongera abasirikare, kongera ibikoresho. Amaginga nakwe ko iyi bookstore yabo bamaze kuhacika ku rwego rwo hejuru. Nakubwiye ko ariho hari drone n'ubundi bakunda kohereza, nakubwiye ko hari imbunda zireba i Bujumbura, uzi yuko hari igihe bigeze kugerageza kurasaho bikarangira n'ubundi imbunda bari bashize cy'ibitoke bayirasheho bakayangiza bikomeye. Aha hantu hamaze kugera abasirikare benshi, n'ingwa ngo hari abasirikare benshi ba M23. Ubu nibwo nabona abasirikare ba M23 ku rwego rwo hejuru. Bwa mbere nabona deployment ingana itya, umubare w'abasirikare ungana itya mu gace nk'aka ngaka, kuko n'ubundi bari kuza bari kwerekeza Minembwe, akaba niyo mpamvu ubona Minembwe bari kwacana umucyo. Magenga ya Minembwe ihuriro rya FARDC riri gutsindwa rwose mu buryo bugaragara kandi bugaragarira buri wese. Noneho urumva ko hari imirwano iri kubera muri ibi bice, ni kombi ikomeye. Rizati ntabwo zari zamenyekana kuko urugamba rwatangiye uno munsi, kugeza na n'ubu urugamba ruracyakomeye. Ntabwo nakora ngo porasiyo iyi n'iyi niyo iri kuhavansa urugamba, kuko nta rizati zari zaboneka sahi, ariko imirwano ni imirwano. Reka dukomeze n'andi makuru. Ghana Safari kuri ubu biri kuvugwa ko Angola iri gukora ibishoboka byose kugira ngo intsinzi yari yaragize muri 2013 yongere igerweho. Kugeza ubu update zari nize kuri aba komando kabariwe, bivugwa ko baturutse muri Angola, ndetse nawe wemeye ko bahari koko. Barahari, ariko ntakubwira yuko bahuye n'uva gusenya, uko kwikubitiro umukoloneli wabo bahise bamukubita atari yanagera no ku mirongo y'imbere y'urugamba. Icyo ni ikintu cyateguwe kandi ubona yuko gifite n'imbaraga. Urabona ku munsi w'ejo mu ntambara ikomeye yari iri imikenye, bohereje paratuni zigera muri 3 zose zaguye muri ambush y'abadubu n'intare, bose nta n'umwe warokotse. kandi paratuni uzi ko wenda tugenekereje abari abasirikare batari munsi ya 30 kandi batarenze 50. Ubwo uko byagenda kose n'abasirikare bashaka kuba barenga muri 90. Urumva rero uburyo izi ngabo za Angola azaje zimenyereye ko n'ubundi zije kurwana n'inyeshyamba. Urabona ko ihuriro rya AFC muri 2012 basaga nkaho badafite ubugenzuzi bw'ibirombe by'amabuye y'agaciro, ariko nta kuntu wambwira ngo abantu bamaze kwiyubaka bubatse ikimeze nka guverinoma bari gukora, barinjiza, bameze neza, baratumiza intwaro, bafite imikoranire n'abacuruzi, kuko ubucuruzi buri gukorwa. Wagwa kiriya kirombe cya Rubaya kivamo amabuye y'agaciro ni icya kabiri muri iyi si ya rurema, ukakimara niyo wakimara n'amezi 3, bakimaranye umwaka. Urumva rero ibyo bari bazi ntabwo ariko bikimeze. Urabona ko bamaze kwiyubaka kandi batoje abasirikare babo ku rwego rwo hejuru, kandi urabona ko bafite ifaranga bitandukanye n'uko kiriya gihe Angola yari ifite ikoranabuhanga rihambaye, akaba aricyo cyatumye babasha kubatsinda. Ariko urabona ko bitari buze kuborohera, kuko nakubwira yuko ni wari kare hari igitendo ihuriro rya FCM ryakoze rikarasa abasirikare b'Abafaransa. Urumva ko bari gukora ibikorwa bisa nkaho ari nko gushaka abantu n'ubundi bivanze mu mirwano kurenza, ndetse abasirikare bari muri biriya bice n'ubundi bahaganye nabo b'abanyekongo. Abafardese uko byagenda kose, kereka nk'umufardese wijanditse akajya mu bintu by'imirwano cyane, ariko urabona ko bo barasa nkaho badahigwa ku rwego rwose, kuko niyo bafasha mbushi babiripotinze bahita babafata bagahita bakomeza
batiriwe bajya no kubatoza bagahita bakomeza imirwano bakabafasha. Ni ibigaragara rero ko bitari buze korohereza ingabo za Ngora, kandi ubona yuko urugamba turi buruvuge mu bundi buryo bitewe n'uburyo ki ubona imyiteguro iribanire y'ihuriro rya AFC, kandi bikaba ryaramaze no kugenda riganiriza abaturage. Uzi amatuwazi y'abaturage, hari na guverineri wo muri SDC bamaze iminsi abwira abaturage uko bagomba kwitwara, ndetse anababwira yuko ibyo amasezerano y'i Washington babishingutsemo, ahubwo bagiye kwavansa urugamba bakabuhura igihugu. Urumva rero ntabwo biri buze koroha, kereka nihahinduka ingamba z'uburyo imipangirwe y'urugamba, bitewe n'uko ihuriro rya FARDC rifite abasirikare bazima ariko bafite akajagari mu gupanga ibitero. Urumva urabona nyine ntibahuza, nicyo kintu gituma ku mirongo y'imbere y'urugamba batsinda. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende, bashyikiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho, dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.